ele solongauti le sau fa'asisilanga TV au fiai ma faife'au matutua e to'alua mantua fo'i la o le COVID e afia te lei tagata matutua o le most vulnerable group ai maise a le afia ai o tagata iai ia maisela ia pele maisela fo'i iai na e fa'afitauli e tulaga o le mamā o le matou ā tagalu o le matou ā ekalesia tusa i vai aso nei lua e fa'alele ia matou tagata matutua iva sefulu valu sefulu tausaga matutua o le mele utu i le tatalaina o tatou femalagaina ua fa'amalieina ia le tulaga le fiamalaga mai ona o tatou tagata ma le tulaga o le malaga i fafo ae o le lava e le mafai ona fo'ia le pipisi le alu nei o le pipisi le ia le COVID ae e le tafi e taua e le minista le falemai o le silasila toto'a e tulaga ia i le fa'asau pea o le ipoti ma silasila i le taimi nei e gasagasa ia maliliu mai i le falemai ma fai pea ni latou test e ai ia le telo mai e lo'o matua i le falemai e mafai a ona i foi asiasi e mai ia o lo'o i faleoti ua e ese i ma le faleoti e le falemai e tatau ana sisila to'i ai ina ia fa'amautinoa le aufai o tagata ua maliliu ona o le COVID ma fa'alau i loa mai o le itu e tau ai le sa'o faimomela e fesoasoani ai fo'i o tatou tagata ina ia fa'aogā ia fa'autaga ia mai mo le puipuiga e tatau ai i le minista le falemai ua ki'i e logo upu ia le tulaga lea ua ia nei le tatou atu e leo iai se tulaga fa'apena ae tatau i le foma'i o i le minista o le tatalanoa i se faiga fa'apena ma fa'asau ia mai o lea ea fo'i e mama'i tonu i le COVID ma latou ua mali o le mele e kua pisi a ua fa'akasi ma le fulu le kaimi nei e matua fo'i ea fo'i auso a le fulu ma le ia ma le COVID o le tulaga lana e iai le agaga fo'i le tutu atu pea i autafa o le palemia ma le kapeneta ia e maise ia le minista sisilani pe ia fa'amautinoa le sa'o le afa'i o tagata o lea ua maliliu COVID ma fa'alau iloa mai o lesi tutau o kikilo iai e lo taimi nei tau ai ona alu le tatou tui lona fā le second booster pe le o le kaimiga ia kau atu alu le second booster e ho'i o le aka kalagoa ma kou mai pea mau mai au i o ke le COVID o ma wau mana o la'u afo second booster o ke aloa kuekui la'u second booster fe mai ia la'u tui e le sa wa se sie faisaga second booster na o ai e le la wale nga fai la'u second booster ma o fea loa e ama o ke le ba'i ia ona le tulaga lana o le fai ma pui
i o tangata i lona sulfua. O le le si vaenga le sa langa mai. I le tūlanga le o valele ua o mana whaeloa mai. Na tutongi le whaetes ma le 5 miliona tāla. O le angasala le company lea na o mai ai le vaa. Le vaa leo Samoa. Le Samoa Airways. Le va pe ua ave e this company Australia. Pela si tala fia. E rao mena le mana o iele atunu. O le mele mana o iele atunu. O se vaa lele au Samoa. E tau ngō fie. E tau ngō fie e pases. Ma fai ngō fie e o na whenele meo tātou tangata. Ua fai asi ke le vave kere le i wale amwha. Ma e o mai an kai mini. E le ma fai o na nofo le vaenga me wha fai. A fua I whawhikau ia ua ngofo ale malo ma create. I le kai kalwhengai. I le kai whawhikau I lea ngā whawhengai malo. Maru kei. E le tausanga e iwarua, a whiwsala iwato. Wa uma le konkalake le AdSense. Ai koe whawhoi mai le vaka. A lea kau peu pei le ano o mau I kalaf. E le ngata le nā. Ai o le tūlanga voi le ua lo lofi mai ia company. E ono loka le vaa. On o le tūlanga o le ngawhatia na e company o tongi ia aitana. O te tonu na lea na tanga ia tuelon ma lo whatala noloa. Ma company ia whawhengai malato. Ma tongi e lo le no atu ke ale company vale. I kai yo I e ka kou le mea. Ai mai se kai miringi. Le whawhengai mo whawhitau o tau lea I whimbarangai. O le waa nau mai. Wa uma o whakaoko ia ana malanga. I whatala nanga uma na whai. I toro Pasifika le whela ua inga uka ngei. O mo meo vai la au, ma fuanga la au, fasino I le COVID. O le ala. O le melea e whatani e tamata. O a whiako e me se vale. E le mawhai. O ngā pa u pa se vale. E a reiska ko pa. E alu li tūlanga foi le o le competition. O le whakawa. O le melea no whalonga. Ua whape mai le minister. Whataritari po le lua le koukosanga. E o ke ua le hele vanga lea. Ua uma le aloi. Le whengapana. O I ua o le kaimi o whengakepe. E le pia o ke ua kule mai le ia tautua. Alonga wenga la. O le mtau pulea o mangi. Ngā se maka upu fo I le e pei tau wha ole. O se folfolanga. E kai pei a ole. Folfolanga fo I le sa fai. Makia kura ku whaloa le milion kala. E pei kau whape ngā le mele o ke vai api ai. Ngā ngā fola. Kai pei fo I folfolanga fai. A mai loa ua la whapaloka mai ia le whikusela wafe pe fia o Samoa I whafu. A mai loa whamangalo ia la whonga a whaiwhia. O la o mai nei ere whaia. O le tūlanga la leo te o ia e au fie fo I mai mele I le wha
ele fa a o malo o le fionga ya pua. I le hapua mo ki mau folfolanga sa fai. E paua le mea o lea mana i e tangata. O le va lele e lele mai nei e pa upasisi. Nanga ia ma kao fiai. Le koe malanga o tatu tangata i fiki. Manonofo ai. Ia, o le manatu o matou. O mo mea whaafolinga o mame. E e whawhitau i te lea. E le koe maua se vale. E whaperpa o le lisi. E lem whai koe maua. Le ua uma le whawhikau. Wangai, o uma le whawhikau li. O le COVID, uma le whawhikau li o vale le voi o le Max Night. O lea ua koe tatu nomo li a whemanangai. O le kulanga la ngai, o le voi la ua tatu nomo. E le tūlanga o mo meo lisi. Ua mkwaka ukas. E le koe maua la lisi nga. Karuai le mo meo le televani. Ma whaala mo lango i tangata i le aiso la tūto mai. I le whaale leingo o vale le kitene. E ia le si tangata ngā o ka mai vale le vo i e sa tia lai. Ia uofa i e whai mai salanga sanga whai unga i. E mai si ia tamaita ia sa involve mai whatara nanga. O le loia lesi. E makwale e mese mamalama i mea kau vale. O le tulanga lalena. O le ua kakuyenge. A o le malofo. E mantua le le. Ua ngofo ma ka lepe le whengai ma le kampani lea. Disi mai e vale. O le si kampani kele a lea. Disi vale le lalula. Mai fisoka i rako. E tala noa le si kampani. Isi kampani. Kampani vale le o kampani disi vale. E lako i lo uma ia i a mo meo malo. E lato te alo ia i whenga. Ma malo ka lepe whenga i le whakukui. E la ua lawi loa le ka lepe whenga i ngor kako malo. E makua le koe pau e kako se tūlanga whaingo fie na ngai atu luna. E mai se ala le whenga malo. A wai waku la te sini loa. O e malo la whaingo le fast. Lea e kume. Lea nga kare pēr le whenga lea ma le kampangi vale lea. Mea ia sa kaunga ma ai iai ia lako umange. Le kamaka ilo ia lea la kusi mai iai kampangi. E ke le mana lama e tūlanga o tūlafono me tō vale. Ia, male